iyi nkuru y'iraswa rya Donald Trump ni ukuri si ukubeshya iranyicaje ndicaye ndiga ni gute igihugu nka Amerika dufata nk'igihugu cy'igihangange ku isi tukagifata nk'igihugu cy'igihangange. Ushobora kumva ngo perezida w'icyo gihugu arashwe ari kwiyamamaza. Buriya amatora najyaga mbibona nk'ibintu byoroheje kubera ko mu Rwanda dufite umutekano uri furu, nkavuga ni amatora ni ibintu bisanzwe. Kuba umuntu yakiyamamaza akatubwira imigabo n'imigambi ye tukamwumva ku mutima tukamutora ni ibintu bisanzwe, ariko iri raswa rya Trump rihise rinyereka ko nta muntu utaraswa nkawe. Niba muri Amerika tuba ukuntu tubazi bishyira hejuru biyemera, umukuru w'igihugu cyabo ashobora kuraswa muri iki gihe tugezemo noneho n'iri terambere ririho n'ikoranabuhanga ryose bafite, umukuru w'igihugu cyabo akaba yaraswa. Icara wige wowe urinde uko utaraswa. Bari abagabo ntabwo bari gushaka amafaranga kuko barayabonye, ahubwo bari abagabo bakunda igihugu kurenza uko wabitekereza mu mutwe wawe. Baba bakunda igihugu ku rwego rw'aho aba yumva yanagipfira, akumva ko yapfira igihugu cye, agapfira igihugu cye. Joe Biden ntago afite imitungo mike, Trump ntago afite imitungo mike. Bari abagabo bafite imitungo ihagije pe n'umuryango wabo, ku buryo ashobora kubaho imyaka yose ashigaje y'ubuzima nta kintu na kimwe yifuje muri ubu buzima ngo akibure. Kuba rero yari ari kwiyamamaza si uko yari afite icyo abuze, ahubwo akunda igihugu cye byamuteye kwiyamamaza, dore ko yamaze no kuraswa akazamura igipfunsi nk'ikintu cyamuhesheje n'amanota kigatuma yigarura n'imitima yacu. Kugeza ubu nanjye Donald Trump ntabwo namukundaga ko nabonaga ko atayoboye neza, yayoboye nabi, ariko ubu tuvugana Trump nahise mukunda cyane. Nihanganishe abantu baburiye ababo muri iyo mirwano yabereye muri Amerika, ariko ndagira ngo nkubwire ngo icara wige. Dufite u Rwanda rufite umutekano n'aheza hisi, biriya bihugu byose mwirukankiramo urupfu iyo Imana yasinye ngo urapfa ntubura gupfa. N'aheza hisi icara twitorera umusaza, inkoko niyo ngoma ku itariki 15, ibindi byose tube tubiretse rwose. Naho ibyo kuvuga ngo ntago wapfa ngo nimungira ngo muri biriya bihugu ngo nibwo nzabona amahoro, n'aheza hisi isi nta mahoro ifite. Aba bari kukwizeza amahoro nabo barayabuze, baraguha ibyo badafite se. Icyakora nongere nshimire ba Secret Service cyangwa se twe tubita aba GPI inaha bashinzwe kurinda bari abakuru b'ibihugu ndetse na za guverinoma ku bwitange bagaragaje bwo kurinda Joe Biden. Nitwa Mafieri Originale, nguhaye ikaze kuri YouTube channel yanjye yitwa Gikompara TV. Ndagira ngo ukibona iyi video uhite wihutira gukora subscribe kugira ngo tuzajye ucikwa n'ibindi biganiro tukugezaho. Ndabakunda cyane, nitwa Mafieri Originale, ariko ntabwo nasoza navuze kano kantu. Bari abagabo nubabona bari kwiyamamaza nuvuge ngo ninda nini ngo nugukunda icyubahiro. Bari abagabo bakunda igihugu cyabo, duhere no ku mukuru wacu Perezida Paul Kagame akunda igihugu bro, akunda igihugu kurusha nuko yikunda. Uriya mugabo bari abagabo ashobora no kuburara bro, kubera ko igihugu cye kidatekanye. Ashimishwa no kubona umuturage yishyira akizana yisanzuye abayeho neza mu buzima bw'umudendezo kurusha uko yashimishwa no kubona muri kugenda mumusingiza. Ahubwo we ashimishwa no kumva muri kuvuga ati twateye imbere kubera imbaraga zanyu, ubuhanga n'ubushobozi bwanyu turabyizeye, mugume ku isonga. Trump rero ndagira ngo mbabwiye ngo ubu ngubu aracyari muzima, nubwo bagerageje kumurasa ariko nta kintu bamutwaye, ni muzima. Ndetse n'amatangazo yamaze gushyira hanze avuga ko ameze neza ndetse ari kwihanganisha ababuriye ababo muri uko kurasana kwabayeho. Gusa uwarashe Donald Trump nubwo yarishe hejuru y'inzu, akaba yari umusore utuye hafi yaho Donald Trump aba, yaje guhita yicwa, yahaburiye ubuzima. Ubu tuvugana nta makuru ahagije turabigiraho, gusa icyo turi bumenye turagenda tukumenyesha akantu ku kandi. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe, like, share na comment, muri tukazajya tugenda tubana. Nitwa Mafieri Originale, ndabashimiye.